hey vukani sintshele ngalolu Khozi sikhathele bathinta abangathintwa laba sikhohlakalisa uKhozi lolu uKhozi kube kuthiwa nani mabhinqa neqiniso leyanto abayisalelwa umuntu manje ngingamenemene nani bapho uSbu lapha noKhosini wasebenza khona uma usuphuma uba umphuphe uphi uSbu kumanje uvuvukela inyawo washawa isikepwe waphuma uKhosini waphupha uSbu waqola abantu ngithini ngoLinda Sbiya intetho uma isifika emsakazweni kuvukwe ngishinganelele kuvukiza lokwazi zivulela uKhozi namhlanje Linda Sbiya uyantata nopapa Jima atendeni uyabona ukuthi ingqondo ihambile itiyadida istress soKhozi bapho ngizwe bayimphuphe ehleze emakhaya basangana yini uKhozi Khozi unemkofu ngize libone uKhozi unemkofu umuphi umsakazo uphume lapha enimbone ephumelela nini xhashaza abantu lapha waphuma lapha uma ungafanga ugula ngengqondo uma ungashonanga ngutshele lolu Khozi nje lolu luyabheka uma ungashaya ngesikephe qondo yakhambele uKhozi ke lolu uSbu nethente enzima kabi uphi uSbu namhlanje kuthiwa asubu ngisho phansi uvukela inyawo isikephe uKhozi bagulo Linda Sbiya manje imboya ingqondo isaphelele qoma sotakudala uyabona ingqondo ihambile watresa uKhozi esekusebenzela uLinda uKhozi bamchapha egcine bamxosha ubani Mangcobo Khozi inelwane khona imnyoke lapha xapha izingane zabantu emfazi akaphume lo sikhathele nani mabhinqa enike indaba zoKhozi FM umsakazo ufuna ubulawa yithi luya ngoba ulwamsakazo khona ngathi ubekuthiwa ulaleli ngabe kade into yavala kwaphela indaba zamavuwazi angalokhuzwa umuntu phuma nje oKhosini phumani asivula umsakazo wethu sikhathele sihlanganise thina unyaka yini esingahlile kuleza mabhinqa ngoba siphethe isu xasaza lo mama lokuthiwa uMangcobo sekuthuna enhliziyo yakhe ngcwele lamaxoku lawa kaManqele acabanga ukuthi uManqele lapha yiwo ungena kuKhozi FM ngawo owangena ngawo kuphi dota amaxoku la ngamsiza ukuthi uManqele ishovela yini inkani lapha bese yakwazi nokuthi aphumelele umsazi wokuzoxhaphaza na ngana uManqele amxhaphaza anithola uKhozi mhlala uthi umgodi wina inganga lo mfazi qambe lo mgodi amanga so umama uMangcobo omhle ngoba nakho manje sephuma umgodi obala ngamaxoku kabi nemabhinqa nini sikhathele ubunyoba lo mama lo ayi ngazi ukuthi ngiyathemba nezwele inkulumo entokazi uWelile umntaka Mchunu ekhulumayo ngoKhozi FM uKhozi esithi lahamba phambili ukuthi ke ayikho indaba uKhozi ke lapha mangabe ke ukuyaphuma uKhozini lapha uyaphupha apho Buthelezi lapha bavuvukela inyawo nje ngenxa yesikephe lapha ke bashawa ke lapha akayazi ke sikephe wegaza kwethu ke ukuthi yona ingena kanjani ke kodwa ke uWelile akusho mina lapha kusho uWelile umntaka Mchunu noNgizwe Mchunu nabo uyabuza nabo ukuthi ke qhubakelani ngaba njengoba baphuma uKhozini bayimpampela oLinda Sbiya uMr Magic angazi kuthini wafuna ukuphawula ngaza ukuthi ngale video ake sizehlala comment section ungene kabanzi ukuthi wena lithilo lwakho uvo ngalolu daba from lesibonwe ngaza ukuthi ke sengiphuma njena ngiyathembisa uyabuya futhi nezindaba ezilandelayo video elandelayo kwakho subscribe niphaza futhi nosuku lumnandi ithandako.